Kianda, Vata mai.
na bole sabe kinda ba kina tika boni dona mada bo bula bo ta boga bina bina kani ndau maga tun rakke kaina ki mai biti ni ton rasa ratu ni singa na singa lebu nda inda ni sanga sibi tongo tini kandu na ona na miniti bina ga boga lebu na sa sema tiko mai be kemoni na kanda lebu tiko no ituku tuku na be kaya do na moani mada wanda boga na mata tiko yani kin itega buni non da mada ni bula bo sebi temba ni kadio ni bula kanu itakini ndau maga tunan rakin ndau maga tunan bula ni kalunga tana daga na sigenda indai na itabin tana garaba da boga bina bina ka tiukina bi kemuni awo te bi tana songole lebu enda mai talada na mada sawati e boga bina bina kanda na rongo da tiko sona boga tutomi sona i rongo e sona reile su me baleta na be songo ya boga mimbi na koni bi rendi ni lotu e selebiti ke rutuma da boga rongo talitunga na tamba daga ni visa be una isi mate wai bata ke na itukutuku le ka sona nraki sa solitiko e ningo na i boroni zangi kau a membaleta na nonda banua o sa wari takaroti ko mandanga ni anam kene matai lalai mandana gale ki rongo en tini karua na kaloko ni rongo dio tina itukutuku en nonda banua kene be sai bura na ngau na mai viti na ngau na ke ni sibitokan ba lai bobo leka saratukan lima bia lima na kaloko na ngau na ke Santa Rosa na matai ni wabo kini tukutuku en nonda banua en dana ngai rongo da kina na matai lalai ni nraki o sa rita katungani ni solitiko na i boroni zangi kau na tula mai viti na tulau mai sawa kei kandabu. Nui takini ndau makana daga kenda indai ndau makatuna yalo ndau makana yango ndau makatalenga. Dabi kain dandonu makan dasa ngarabi tabitiko ena singa lebu indai ngau na mai viti ena ngau na ke. Dabi bina bina tiu kina ena be kai so ena muani madao. E satiko bu endona madao bu. Dadan beta na bula bu ena singa tambu na ngau na viti. Sa doni atikungo na ikatolu ni singa. Singa tu city ni bula September en yang bakingo ya kawiti ko singa moniti mai ke risibi na ba ena ona be mama na miniti sando mandana kena ibo langa uni bo gambulango gai to maniti ko ene na be bo marutaki
Tadabu rabasua sa tadabu sa tandola lolo na ua sang madal nan rakita ba tiko embara bi nanga unago o waru taka tinga ne nei bagaroni dangi koko sa solitiko ene na singa ndai bula bena ka Samuel Koroi mai tua korolo mai vitisa ni bula benak kemoni ni bula benak na barongo tiko mai tua mai koro bena ka toka embara bi na sau toka ene dake toka ra tua bena ka bagaleb salolo matuya ni be kemoni sti kaila bula benaka warongo tiko na ngaunango sama saratiko mai na koroi bau tai lebu ke lemeki na inima dola bena kai ngonga na sitini suka lau toka kalunga tiko na bengarabio ikeri talenga sedi embasialo bula benaka molo alipate tangin dungo niandra ni bula bena matangali ono ni bena katiko ni korobo taile buni tagini dong magatiko nan raki mere matani tombo ambula bena ka turanga na marama ni bula bena na kanda na sema tiko mai mere matani tombo bula bena ka marama yanu batake labeti mbale suba ngoma mai waga labeti mbale suba baka ratiko yani na radio Bula Duavata yo bina kabole go Santa Rosa sema tikenda tiko yani ki bura raramba ke ina nonda bata bina kabole una sema tiko mai lola mata ela ningo ngai waga una no masara tiko nga ni lago tiko malabeti balesu bina kabole ndo sema tiko mai waga ono ni bina kaneta binga rabina singani kuwa di Saitoro ni bula benaka maramatai ni bula benaka sema sartiko eningo San Rafael California oi mai bukatangi tingo merke kalungat ngande ono ni benaka tiko eni be kemuni and radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai
whakadaka wakakekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka wakamamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni wakamotoka, kandau Dren na te beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alai waka suburi ani nanomu yaya. Mai nanondo to stoa kina nomu mati katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo tera buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata kei siti veni raturala. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Grooving to the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Grooving to the rhythm of life.
Pinaka le bune sema tiko mai. O asara tiko wili katale tunga so na tukutuku reado tiko maingo. Ya sa boka bina tiko wike muni. Na imatai ke baka ado tiko so na songo mazo ambeka ngose mazo maingo ni tukutuku mai mera ni boka lele liani beira na weka muni. Do magana mbose so mbeka na sole baki so na sotanga boka bewe kani. Songo beka ni vei tala se vei kinda baki na songo ngau ni boka edoratiko ke baka ni bina kata me boka jota kia ni me kila obura vei taratara mai mataya kene karua endua na wakanda wanga da buta tinga na dana boka bula tinga mai vei au boka bina tiko mai nanga rabita biau sa dau dingo matiko e sona tuku e sa elo boka bina ka vi kemuni ya o kaila sti kaila usina madala siti benigo sti kaila boka bula tiko mai vei au mai na koroi wau ngangoi tailebu o tisanga tukuna tale tunga me ni ako sema tunga me na koroi wau mai tailebu o semisi kaitani endua non na sema ni vei kani au sinikila boka rase boka vikila inga ngai tukuna tiko mo ko o sti kaila krema da endua na kengu kura nroka no goitau lolo mambimbiani yana kere mai vi semisi kaitani ke baka kilati kona yada ngoi tiko mai Australia mai Darwin Northern Territory mai Australia ya semisi kaitani sa tukuna tiko ningor me sa kere tiko ningor ve kaila me do mai na kena kura nroka lolo mambimbi tuani kai kene sautele mai io bina ka bole ustati ngoma na no kere men do na kemu kura au ngai empaisata kayani au ge kila bondua ni rauni empaisata ki sona ya ba ya gai kura tale ia ta sabo ka bina kana bisinga and the ruma da kina and garabita bi and bulida telanga kine sona kabu bo usang kila rangon ni sona ya e rawani empaisata ko no man de labonga ia empaisata ki telanga na kura ina koroi bau mai taile buni bula bina kana kando ni sagai sama tiko mai na singele wenda indai sibitongo na tini kandua ina rusa bulu kalima na miniti dona wakangu ya kabiau me kima mirongo za baga wasoma na buna unene tala lal Muhammad tuna baleta na dapa baleta nangele na baga ngata ngele tuna sasanga ni kami tuku ni gor nasa ka baga en bukan jota tunga mai ni tala na nona na numa sini baleta ni tiko bulangi ke baleta ni turangan India o ko ya susu mai bono mbalabu kania na tabioka ngono bona kena waimbuta kila baga bina kasara tunga ko ngale tiko ya ni na kalabo na Valley Road mai nan ronga sa tiko mai kia sanga ele ngole bona baga di buli tala ena lo tu eslebi tike rotu mai na ya danga ena tukuni ko ena tika buni no na ilako ya sa baga bina ni oni talita moni rongo tiko eso na beta tauna kinga ko rongo na mazo sao tia na konverendin lo tu eslebi tike rotuma bina ka bo lebu ngaune Santa Rosa sa sibitongo na ba ena ruwa sanga bulu kalima na miniti. Southside.
me volia back and don't nungu life insurance policy? Nakakira ni tuta na katin kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala ko. Kuwertongo. Au sala lo dengo pambilaksa. Iyo, o ya sarangan na buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mai na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu wa dua tolu walu lima. Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san badi kata-kata binakasar tunga toboy sembamba kau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu. Kitu sana gele boga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau boga singelebu se boga kabi, e bora uta gitu boga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menda to ive ni ki, kena boga singelebu se boga kabi me bokana boga sekera. Na sui, ike te uteke roro boga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay sitiweni raturala. Kalau teman ko, na mira nga, ni boso ko viti na madawa sawati. Sarauta na boli mo to ka, tei. Rauchi ko na ilabo. Laba, san ram na buchi ko ragi sa rauchi ko na ilabo, sa somichi ko na ka laba kimay. Sindam bebele tu. Songa soy pe kendang gwanda sabi ang garabi tunga. Tei manda. Temanda ndua loman nomu ndua na longan nom tabioka nandalo. O ba binagabe nungu bagataw sa te rauchi keto sa te chiku so na ubi. Rauchi so na ubi. Rauchi so nandalo. Ndua na lima sanga bul nandalo keto sa te rauchi. Benada ba? Keto baba rauchi ko na bosniamba ko dagli. Na baba rau. Kun baba rauchi ko ni rauchi ndua na kan mataka. Baba rau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka doutor mai. Wala siya mai na kaya. Ora nangase era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoma na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via chiko na pajero. Araula mai lebu chiko na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka. Ngalaka. Buli manda do na lur vital. O deigo kuni buli do na lur ker. Libir na tal me taka. Libir na tal ngona le vale sital mai na image ni lotu waisle kandin. Takazaka, tei, kuana bonda pajero. Na italatala Lal Muhammad, en radio Bula Duavata San Francisco, Kauti Keda Vata mai.
Sheikh Seliman, kay Marikangata. Senador Wongo asusumay ng buwa, tagabuwi mga maruta kikira to na Temilod, sa ruta to ka na bakitini ka diwa, ano sa nga wulu ka diwa, ka emuri sangay katukato ni kira to na Golden Dragon kay Ken Jensen, emuri sangay katukato ni Sara, and Sere Kospeli. En na ruta tikon baka na tini ka diwa sa nga wulu. Wabi na binagabali, rango dito ko ng tuman rando wi mga maruta ki, wataratagi ka na tumay ng doon nangaw ng balabu. Bula binakasti kaila, o talno tagati ko na wala yung sarapati ko. O kaila, sti kaila, tiko yani na koroibaw. Gaito ko na ba semi si kaitani. Me una kay bakaw tani na kemukura, na kuran roka. Me bakaw yani, me una yan paisata kani. So matalemo ko ito ko may Australia o kaitani. Isa yan paisata kimay. Yaw talangaw nag paisata kani so na kemoy Apollo. Ay, yaw, nabitala no. Goma na dati ko Amerika na bura-bura lebu, na bura rambay lebu, ko ite kabukina na bay kake da ngayon, na numan ite kabuhay bura-bura. Yan go, tuku-tuku po usarat ko matalian ko ni raw ni empay sata kimay, na kura, ngay empay sata kimay sa nanduan na Apollo, araw sa tangay madha o merawin. So, kaya ni bula binaka na siya matiko maya na singa lebu enday-enday, bula binaka na italatalang buisen na raboka, ni bula binaka na italatalan ni songo-songo leo ni lotu wesele tambataga ko na bosay ni bula binaka bunga bula talitungan ni ke mundo na ti ungori na city ni suka na swaya shipping na city ni suka may lotoka ni tangen daw magatunan rakin na sa sabara rakay na katumandang amay suwa ni dila kata-kata tu na singa sangay way na sa sabara na moiram dolabin na nabiangwan na nabibulong dolabin na kuida lebu ni tambua tangan di wanua na kurba rua binabun jina na barorong ko tomo kengongan na hinga lebu ni kuwa na singa tu city viti
singa tu si tiko mai viti ndi ngani ya kabiti kongoni singa modi tia Santa Rosa San Francisco merke kanta spese ma tiko yani kina ni sabo ru sanga bulla miniti melima na kaloko ya kabine moniti Santa Rosa merke en radio Bula Duavata on da Vata San Francisco ni Kauti Keda Vata mai. enda sa sianga sarangan ikila na dabu menda vaka talau taka buka singi leu taka siapa kaya kapitang neka koni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimunio wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tibgina mebakana karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malang mebakana steak gai bakaya loka tabioka kena kouslo surua tatni kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarangan no direct message virtu giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarangan itu miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talangan ni rutuli dilibatakan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna
Kavi ngaya kila mother ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kali warga tera tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, barau te tu baga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ni ki, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te uteke roro baga lolo keina vida tale. Gira rao mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata kay City Veni Raturala.
tangi to iri ke Aotea. Avo vina ka lebo. So tawalo kodi ni sabo toka vitu na miniti mitini karua na itukutuku na nonda banu na besa ibura mai viti na tini karua na kaloko na lima na kaloko na nonda ngau na Santa Rosa. Da boga vina ka lebo au boga wili katiko nendre boga tiko na be isabo se roda kapatiko na ilaolango. Sai misi kaitani etiko sara mai Darwin mai Australia pata ke Steve Kaila etiko mai na koroi bau mai Tailevu. Na uwa madala taka tukai ni nan roi walabolai. O koe tukai ni na koroi wau kerea politiko i Australia. Mani kai mai o koe tuka mai Australia gai wakau tanga mai na empaisa na kura nroka. Me wakau mai na empaisa sau mama o koe tuka mai Australia taru sabe saunga empaisa taka mai na kura au empaisa taka ni na Apollo. Gai so tanga i madhawa. Ana be bosaki do tiko. Tapo bina ka walebu se singa tu siti tiko menda waraka ni tuku na non tabanua ke na be sai bura enda na borong kina tama da ni vista ke una isi matiwai endo na be tatauna kini berendanga rongo da ni tuku na non tabanua ke na be sai bura. Moe muri na rona sereka na linga mu bai kamba nini ta boga rongo kina tamba daga ni obisa ke una isi matewai. Gai baka daba manda na buta ko buaka. Dona kisi ke to alinga rava. E to la dorvor to kambatan dona bai ni buaka to baga matea na buaka. Kadi to kaya no to ke ni buaka.
Kem do kila ngor no buaka. Chiko lo iku sin ke bonongo. Kem do kila ni dal la kanto da kaba chiko lo sin lewa. Saka de bena kisi. So me bena kisi o sin kila o asen tu ve ona list no to kisi. Kango kaberto boys mai do kila ni dal. Si anke tu sin dal. Ke la ko lo mai andur na mate maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minito to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandu romatai. Pamadala tagana damdo pamate kina buak. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni banongo. Au le wana buak au le wai kwea. O kwea sini kai banongo kwe bawa chinga miki. Lako na kena karua. Pamadala tagana dabos pamate kina buak. Kako nongu ratu engone bino na ratu kwe bosa utia. Eu na kai bonongo eu lewa. Anga ya no kena katolu. Sasi kena leni wa bosa babinaka. Kwani to bosombo. Kakoyo no kunana na nganenra no ratu. Waya ubasu tura ngai korongo. Kena balambale ana kake de utara e warindu era no bosa kina. Na lawa e didi ngano na didi. Law is law. Ni taraba ka taon do ni ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kina ngona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Vita tona kina bekenda to ya na singo ya na ito yang ga itau be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni aware ni babu lider to ke o tu ranga mo baka tu ranga. Tu ranga ore ni tuku ni koya, ore ni tokon toka. Tu ranga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na babu bulia ya na nona do ngone me baka bulidi baka do dono. En rauti ko nando dono ni ngone. E senga ni ndua na nona dono e tui kia o koe me lawai koe vate koea. O koe ni dhuri na matamata ni kore vuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri loma ni koro align taka na nona dono kina lawa ni koro. Ni dhuru ki bali lotu align taka nona dono kina lawa ni lotu. Ia pena boleh besar una matiwai tempat ni bisa. E vida nga nam boleh kene bita taunaki. Mendangai baun dauna numa. Mereka ko di baka dalai kina na lubenda. Sere kiti ko na buli, tapos kanu ini bina tiko bayar na lubenda. En ita biar rangarapa. En ni rangalala tiko en nang gondo tali na madawa ni sereki. So baka na daka yang rangarapa tiko na lubenda. Kami imbito kono da baka buli dir. Sa dala na ibo buli mai bale. Sa dala tau do ko sarangana nona ilago lako. Kana baka ndenreta kana nona daka. E nangauna e sana bangara daga kina ni o tina buli ngara tiko e nangauna go bonu ni bina tiko bi kemni nga sini buli sare kita litu nga nangauna go baka dangi dangi ke ir nangone buli sa tini karua na kaloko kemaka e tau riba ke talebiti na itotongi kuna e na senga ni walia na lenga ni wainganga ni beba matini taki. Gora no na itukutuku na Prime Minister Siti Veni Rambuka. E kaya o Rambuka, na kena sabo ka tutu taki maingo, me sabo ka lisu itale mai ni tutungi kuna, e na senga ni walia, na lenga ni wainganga ni beba matini taki. Bosa tikongo o Rambuka, en non itukutuku veira na lue ni palimendi, ka bogarai taka tiko kina na itotongi kuna e rawambia kan ni taro ia na senga ni wa kaum bokotak senga saranga ni walia na lenga ni wainganga ni bebo mateni taki kaya na ngaunango ni lebu sara na itukutuku e adu tiko mai ka beitala no ataki boga lebu na itukutuku na Linda Tambuya na minista ni Marama ke na Bula Duavata e na nona laki kaya na palimendi me sabo ka le sui tele mai ni tutungi kuna be ira era boka dalai e na wainganga ni be boka mateni taki. Sa ngai kaya kina na Prime Minister na be sakingo e kilanga o Tambuya. Asa ngari be sakitakia ni na boseado be ira na leo ni palimendi ni matani tu. E se warakatiko e na ngaunango na itukutuku ke na kunru balata na itukutuku ni Tambuya. Kunru waki boka lebuti ko na itukutuku ngo na Linda Tambuya.
Ka wara ka tale tuku ngā rambuka na i tukutuku mai buana buni bola lebu ni lotu e sale e viti ke rotuma. Me oti e sanangai wakai ado kakina. Kai a koea ne tukutuku nei tambuia. Senga ni a bebo sakita kiani. Se me a wakan dono i manda mai nan bose ato ni mberningele ki waka rongoia e na palimendi. E lima nan rau walu sangabulu na i tutua ni ndau bei waka tabulidi. E na bei kornivuli e na i waka tangende rana primary. Sa lala tiko e nangau nango. E waka ritaka na i tukutuku ngo na minister ni wuli. Kainaka na minister ni lima nan rau walu sangabulu na i tutu wangase ni wuli e na primary schools sa lala tiko e nangau nango. Ka rasa baka durumia niki na merla ki be sosomita ki tumandanga baka wawa o ira ka rasa mbau rawata mai na non wuli toro dake na secondary. E kaya tale tunga na ministry ni sangati ko na ngaunango me baka binakataka na vengarabi ke na non rabu baka wuli di sona gasini wuli me baleta sona lesoni me baka na physics. Ape ira e sangai duru bowiani. Kaya seri ranrondo ni sa kilati ko na lenga e tara na takataka banga sinibuli. Bakan bimbi na lenga ni isau kunroba kitiko kasaba kabuna na non rambiuta na non takataka meralako kibanuatani. Kaya na ministry ni takataka tiko wata ke iran na bitambana ni soli skolasibi me baleta na no raboga durumi boyani so nanga sini buli merlaki buli me rawani bakatawani na itutu salala tikongo ka oran ronro ni waraka tiko na itukutuku mai na bitambana so raboga sokumone tiko mai na be tutu salala na be kornibuli. Kina tukutuku ningito. Ratu labeta ke tale no ratu wakau kawengo na no da timini vanua na Fiji Water Flying Fijians en na madho sa wati bertu wakaparau ya ni kitonga matani singa en na sota ni walata ki vanua ni PNC mai Teu Vaiva Park mai no Kolofa. Wakaritaka na dawi wakatabulidio Mick Byrne ni ratu sa labeta ke na i wakatangin ngende ni nona tu wa kau eango. Me ratu laki sota kina ke na timi kau ni tonga. Dina ngani anruka na timi ni tonga ve Samoa. Kyle Byrne ne sabo saber na do wala tukutuku ka ratu tikongo mai nandi en itiko liu ni vengarabi ni Swire Shipping Fiji Water Nrua Base. Me baleta na tikinango nimbera ni ratu nanga ingolea ni kitonga en madongo merto la kisota ke na timini no Kolofa ka na mai Teu Fiber Park en na timini tonga mai kalitahi kana do we boga tabulidi ni ratu sa boga ikuritaka so nanga ni wakau koeango merto boga rawi anikina. Tukuna nang gito mai tonga isang ni rawa. Bakata kiranga na viti me mai bonuatani ni ralago mai viti. Rangai makila na sasa ni sota kina timi ni viti ni rangito i viti. Na bakakina na kaukau ni timi ni tonga ke ngito tiko na nona rara. Ni rauna sota ni singa boka rumbuka na tolo na kaloko na kabi mai Teu Fiber Park ke na timi ni viti. Na timi ni Chapani wataki na timi ni Merika. Rauna sota en sibi na tini na 5 na miniti en ang bongi ni singa buka rawai. En anon rangito na bebenga da ka baka doriti kongo may paranise raw matataki kenda tiko kina en Paralympics o batu ni solo bata ke Selina Seau era sa sota tiko en nango o era ka baka lengai tu na veiti kini angon reso na Paralympics runa undolurua sanga bulu ka ba mai waranise.
o rauna maramango na imbili watu ni solo wata ke selina se au e rau matataki kenda tiko en gito na viritaki kambi na shot put wata ke na sota ni taekwondo e liu tiko China e na ngaunango e na lebu ni metali Sarawata tolu sanga bulka tolu na koula rua sanga bulka pitu na siliba tini kandua na varasa Taravani o Peritania rua sanga bulka tolu na koula tini ka rua na siliba ka walu na varasa e ka tolu tiko ni o mereke e na walu na koula tini kandua na siliba ka walu na varasa. E na vea sai vura dua na kamba koro wakai tame reda kaba na matani tu o Ukraine. Ka kamba kina wakai walu ki Rusia e na mua ni madawa. Kai o Ukraine ni ya serekaya ni ki mali walala e pita na ngasau kapangole ni vei Rusia. Ka apakalenga e punga sara na ngada ni vengarabi mai Rusia wili kina na vei pale ni vina watake na vei bonua ni saba waiwai e kaya mai na itukutuku mai Rusia ni tako sopa indua na rau 5 kawalu na matanggali nga saubu kapango ni Ukraine ka sanganindua maboa se mati. Yo ya na be sabo sanga ni rua na matanitu e rau bui valati kongo e nandua na vingali sumani wai kasabi da bata mai na mbaki na non rau valati ko o Rusia watake Ukraine e kana presidente ma Ukraine o Volodymyr Zelensky ni nortu vanataka ni ki mali walala na nga saubuka ratu kila ni sana saumiki na bogabina kana kamba koroni Rusia ka toko ni aniti kina na nona adagaka ni kamba koro di bei boga rusai kaya mai kina na minista ni matanitu Ukraine o Rustem Umerov ni sa bei buketiko yani o merke e na matangali nga saupanataki pakaungo be pangole ki Rusia kan dina nga ni kawai takitiko pakalebu na rabu-rabu sabaka e doritiko e ningo mai Ukraine baleta na yarang e pakautiko e ni mai Vanuatani. Mai na deva ni wasa-wasa baka China na South China Sea e wakareita ki maikina ni indua na be lenge tike na be sabosa na be mba samba diazo maika be ratu na matanitu ka ratu sa be mba makawatiko membaleta na wasa-wasa e China kao China ni wakabuna tiko na matanitu na Philippines na tiki nango e na non ratu be mbata kana yala ni wasa-wasa na Sabina Toll e na deba ni China Sea. Ke be le titakitiko na wasa-wasa go. Ka ala kitiko e ni kino China sa edo tiko kina na be tartar. Ka rasa riba-riba mbita katiko. Na iwili-wili ni manua ni Philippines watake China sa tiko e na wasa-wasa go. Te sana badi katambote talikin na indua na iwalu. Asaya do tiko manda na non roving boleh-boleh membaleta na wangabuka kara bukayani kichapani ya sa tiko talengo na kauai yang baleta na manua ni China era sa kunetiko en wasa-wasa go kapag wasibi na second Thomas Shoal na wasa-wasa e boleh katanga na yatu Filipini e sanga ni dua na dinati e se poke dorirao ambaleta na vi tartarango kaya zaman de na bula tune ya poke rita kimai na bula sawati na bula okosita
ni vunga na vei taratara le leka ngā ka eado e na wasawasa o le kata na tu Filipaini. E na numitiko ni na rawani toso no tiko ngā ka tomani tiko na vei leti ke na iwalu lalai ngā. Rabaga dimbi iwalu tiko kina na manua ni matani tue rua o chai na wata ke na tu Filipaini e na ngaunango. O kena tukutuku ni raki, sa soli tiko e nendua na iwaga roni dangi kaukaua me baleta na vea tu anu mai viti. Na atu ya sawa, na atu lau, na atu lo mai viti kandavu ke ina vea anu vole kata. O tabe uni ke ina vea anu me bakata ki dikombia ke ngele levu. Tokalau ke maduata, na deba ke mbua, na baravini e sana mai ra, na sana ra, mai raki-raki. Ka wakareita ki mai, nindina ngā endua na ua nin raki vinaka, sa kunengo e na deba i ra, ni vea tu anu mai viti. Ia sa solitiko ngā na i wakaroni dangi kaukau a tokalau deba, e na nonda vanua e na ngaunango. Mea doba na bongi lewu indai, e na bula saratiko, na tokalau wakumbimbi e na i wakaroni dangi kaukau ki na atu e sawa, na atu lau, lo mai viti, kandavu, ke na vea anu vole kata wiliki no tabeuni, ke dikombia, mai vonua levu, e nangele levu, na tokalau ke maduata, na deba ke mbua, e na baravi ke raki-raki, e na sanora, kana no mini na bula saratiko ki na tokalau deba. Na la kia doba sara na vasanga vulu ka lima na nota, na sona ngauna, na vei vonua tale so, e na bula tiko ngaki na tokalau deba, bora na wasa, ta tamba na mbati na dangi na sona ngauna. E na vei vonua tale so, dau makatunan raki mamada, rani tau vangauna na uda, e na maravi ke singa toka mai nanronga, na vua suwa ke na usuri korowau se rua na mosi, na itasiri, na lomani dolo, ke tailevu, na esa wakara, mai na sano ra, na deba ke mbua, na toka lau ke maduata ke the kaunrobe, tabe o ni lau lo mai viti, vata ke na vei anu vole kata. E na raki mamada koto, batana mbongi, kana senga ni vesa una ituba ki nraki ongo, ke ne wakaroni dangi kaukau asa solitiko yani, e na singa levu indai mai viti, me baleti ke muni na wakanda, o ni toka e mbaravi. Raki sambera mai, e na senga ni vesa uba levu nraki, e na mbula toka ngana, toka lau deba, tatamba e na sona ngauna, kara rao ni tau ngauna na uda indai, mea doba na singa ni mataka. Gori na itukutuku e na nonda vanua, na vesa i burubura na itukutuku ningito ke na nraki. Na nonda vata, kay City Veni Raturla. Tao kilangin sa vanua. Kalem samba si kalawani volume sana kabuta. Kalu sambula la wani ngaula na mendo na seni kaula masana kuruma. Dalai burubura sabura bura mabua. Sabura bura mabua. Ingene asame sama sumati na mekin na ruwa sana ruwa diya bura. Iya ubanua urambeta. Baubura nilera kubibu walu na ya masana matali. Nasa umailangin na kausa paria. Kia kulayani kine na paumoli na kume la mani. Aawilangin na ruwa kumula sume mulami. Sabura bura mabua. Sabura mabua. Intene asame sama suwabi na mekin na ruwa sana ruwa diya bura. Naisuka ni meke usando muda. Ulani luwa maleta na ndela panami rongo makasa tarea. Ulu olo meta iya una mosa malume na rea matani lani wa usureta. Sabura bura mabua. Sabura mabua. Intene asame sama suwabi na mekin na ruwa sana ruwa diya bura. Lawa ni meke mesa suka. Ya buni luwa kwa mabuwa se buni mana.
Que me sasuka ya bunua ko amua se bunimano baka tambera sini basi vika basi ni manu wa bana se utana una bulu puro sabura 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 pura maua sabura 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 pura maua lindine ya se me sama so kina me kina ruwa sana rongo dia ura isso que me que usando William back in Donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi ngaya kira mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat saranga ni impera balilai. In time saranga mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kuwertongo. O sala ro dengo pamilaka. Iyo. O yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos ni bula, ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rongo vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California, bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando biti, and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinagasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata kay City Veni Raturala.
Mate ale amosota kanibatu naona Bene uatolona Mate ale amosota kanibatu naona Bene uatolona Mate ale amosota kanibatu naona Bene uatolona Police Public Relations Sema Kawakawa Mate wale na vosota Kadiwaka tuna oda Eveneu na tolona Semi sikaita ni Bula Vinak Vina walebu na Bengarabi Vina walebu na Sema tiko mai Kemoni Vina walebu matangali Kauti kenda bata mai na radio Bula Duavata Kaya kato kay rao kaya God be with us all Amen Ricardo Paul Bula Vinaka Arto bono ni mitalit ngaki na matadakadaka na Swire Shipping Lautoka ole kima veniana o manoa na bani valu ke iran leo ni korma ina sinu lebu ko balau ke tabuya rewa we bota itiko ani o Paul Ricardo mai Lautoka na siti ni suka mata Bula Vinaka ngai kaina kitu mengove uni rau banua bewe kani kaya rau bi sa bosa tikongo na ba kaumai ni kura Vata kena bol merongai bisa ngai madha wana empaisa saya bina bole ni Bula bina Elesi Wong Bula bina ka vai walang Kauti ngana singa lebu ni kuana ro walolo sosok ngai moli ngai rokete arauta kena ngusugori na ketengo kunilanga ulubu da betaya kichoeli warongo tikumai tamabua bina bole and MH Super Fresh Supermarket Tamabua nangauna ni Bagadengo Wasngelebu Bula Malaga Matagali Usaya Taba Pinakabolebu na Pingarabi Pinakabolebu Pete Naitini wow na makandongo bola mai balang ibe wango o imbaleta na tukutuku na Linda Tambuya kabibo sa gitagitiko na palimendi ngai bola tikomoko Pete Naitini just do it. Let the result of it speak for itself. Dongo toko na tiko na itukutuku ni Linda Tambuya. Taronga tiko mo kwa sa bandere rebaka. Sanga nindo erere. Takadi baka tiko nga na itukutuku ni weka edo tiko may palimendi. Sambita tiko madangani palimendi meron kay bibo sa kitaka. Atali for a way, for X. Ni Bula Vinak. Binakabuka lebiyon din singa binakatiko ko tau makatiko ng raki rongo di maibiti di la kata-kata sartungango na singan din nga ni solitiko na ibuaroni dangi kau-kaua wasa-wasa Bula Vinaka talifo payax kay kemni na kanda ni samatiko may na ano turanga may rotuma ni Bula Vinaka na itiko-tiko ni mata nito may ahaw na itiko-tiko ni mata nito may rotumang go the radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai
so enda sa sianga sarangan ikila na dabu menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina mebakana karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebakana steak gay wakay loka tabio ka kena coleslaw surua o chutney gay lago pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virtual giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wali sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo bosing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat sarangan ni pera paling lain in time sarangan mai so ang kaliwara ka tala tunda wala ko tungko o saya lo dengo kami binasa Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu va dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pampakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe sarangan gori. Sonong una sanda pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda Vata kay City Veni Raturala. Tarong ta talaman den do nay tukutuku ni nay talatala Lal Muhammad men baleta na Bingarabi kene tutubi. Do suli na ngawna ba ni tutubi. No digo may singato kasi Vata nakada kabeo ang kasi Lucas no tagaba. Lako. Okay chico no neben sindo Vandenberriao. Lako vasangra no mula no ngonsa lako lebesiko. Mongi se singa. Kata-kata na singa se liwa may nataba. Se tau na uda. Oy ko mola ko chico na. Kendango tau nga bango na udanda sa tutubi. Na tutubi ngay solinga ngonum retirement. Kuwaro teman na tutubi. Praise the Lord. Ya. Lakaba na inaki ni kalau. At tumalaga may nakalaw naka. Mendadagalaka. Lebales siya may nakango. Araw ta na bula pa wele-wele. Natamatang ando pa wele-wele. Sindo dagadaka Tugin nga. Do dagadaka. Nalingay sindo dagadaka. Enan ramdabua. Nasyang bawi kundo ng buliman ray. Napanike ke manda ni sin rawe ko. Keto may law, keto kilachungan napanike. Naka. Ya binaka ni talatala Lal Muhammad. Roto may law, roto kilachungan napanike ke, roto na ilaw ni Sundaya may bunong balabu. Kanda buka rongo tukina be Reverend Lal Muhammad. Tapos binaka buka libo ba? So na itukutuku ndina. Mera rongo na nonda lumuti na nonda italay ni kalo. Tapos binakatiukin na singalibo inday ni sa aboto ko rusa nga buluka. Ono na biniti men doon kaloko na ngauna may viti ke Santa Rosa sa rusa nga buluka. Ono na biniti.
me ono na kaloko. Songombula.
Senga dina ni karaurawa na vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni vaka motoka kanda o Rendre na tutu beto seki. Erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. Vitartar ngayani na telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua diwa walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kenale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangwala ni kivalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos nimbula. Kuwa ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemundo California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei Kemundo Viti. And a radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata mai. E na muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda waka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne kakuni lo malenga sa tipin tunu bunua e rauni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bei matanggali kaka na itibgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani kena ngamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai wakaya loka tabioka kena kozlo surua
o chutney. Kailangan ko na kaya na pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giring nga kina bitu sa bitu, tolo dio tolo duon limono, se o nga wala sarang nga lito mito may nanomota e na dio mali ma Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nga nirito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Serendali tunawanga. Iyo, dotale na ngauna eke mbala bula bina Castino Tokona, mai Auckland New Zealand. Mai Australia, bula bina kalave timbale suba bina gabogalebu kemuni, bina gabogalebu na andau sematiko mai, bina gabogalebu. Na muni sematiko mai, na wakanda mai Sydney, mai Australia, ke na bebon mai so, bogalebu mai waga. Tamayase ratu, bula bina matagali totoka iyo bina galebu na bio kani bina galebu na sema mai tamaya seratu ke Ross
Kai tukanga mena do kandango. Bula Binaka from Fiji. Bula Binaka talanga ni from Santa Rosa. Sabo tokango ruasanga buluka di 1 minute. Ni basota. Nga botongo pitu na minute mendo na kaloko. Ngauna batea ni sabo ono na kaloko Santa Rosa. Ono na kaloko na kavi tatu tolo sarati kona toso ni ngauna. Anda sama di tiko niki na ke moni na wakanda ni buarongo tiko mena sikale nenda suba pokoknya dari tunggo mai biti ni andi senitoa songo nama kini andi senitoa pokoknya dari tunggo nonra mai bisi sibi na ngoneleo era pokoknya turi mai anda be kambani ka pokoknya dari tunggo na kena songo be kemoni na ngolekina wambimbe be kemoni na dorobo na ngoneleo na buli balet ni sere kitu kona buli ndapa kadangi do ni biang wale sombutu ni ngarauna na nomuni laibondo ena kanga na dokila rarambatu na ramlili na nomuni laibondo ka ndua na ngonele o asa lenga kina bondua na lutu na ndambe ni ramlili na ngauna adowi ritiko kina taumbitala kira ka kanirara on satakali no na bulang ndua tele na bakadala kanga yazunga ena bidana singa sauti ena songo tiko ngani andi senitoa nendala ke bondoka tiko nang gingi eso era bagarota kana kenan tau yau bulo mataro taro tiko ena tikinago sersala ko ngani rasala ke bukan duria na nonra misini lelebu me rawa ni rawa ela bokina se etiko endua na matambose se endua na bagai lesilesi nona itabi me anraba ni tubina kana ngada tau doko ni beika ndonu me rabaga ngataka ni rabaga di bisnisi en beika bakan na indambe dawiri o kaya dawiri da ke madao ngai ulata ki kendale sumai ki burabura se o kaya ngole ngaba bamba mawi matau lebuti kona kena matangali bagai be enta sala ko ngani kala ki bukan duria ka anda saku moni la bosara bir le ne no bonua bukan bimbe bir na ngon der ndau talitaka mera la ki bondo mera marutaka na ramulili salenga otiki na indua te sengani bia bo lebu ena lenga kanirara oni saya dona bodala kauya ya do talenga ena madongo waraka tiko na nona itukutuku na minister ni beibo baleta ki ko engaraba na beibo sakingo meraniado na kena beibo nganga i madala manda ndo breibe na kena soli na beibo kando no ibeira erando udidi baka na sala ni beibo maruta kingo merala ki bo wele tiko kena na lubenda sabia bia rereba ki mai ni daronga kanda bia kila se bagai bei na kena baga tarai na daga kango me bagai doritiko tiko na kena matambo sengaraba dikeba na misini dikeba na yaya bagai ngatai kina ni berninga bagai ngataki se sa bagai ngataki ngai warak na baga dalaka sabo to go elima na miniti me ndo na kaloko ndara baga rongo tale tunga be una mate wai me na tamadaga ni visa ne Kauti kenda tiko yani kina ngau ni na rongo itukutuku ena ndo na kaloko.
Omulako Aurarawa Takandina Wakalevu Oakerea Vea Mabaulako Kinaso Ake Vaino Mubanua Ausoliana Nongu Vakamauta Devaka Niko Nongu Vakamau Kuilala Lalandina Nongu Vakanui Nui Andurikoni Mola Kawamulakina Enaya Sana Romo Leko Maluata Tapakarorong manda vei una isi matiwai ena tapadakadaka ni avisa. Dona kisi walangango kitungara bona ngon dorbolela ikalasi ono. Sale wawambasi sa bondo, bono ni wawambasi tomikoko ya na isongo ni packet na tin peanuts, na tin ni pinati kwa kakapa. Tawano ko na tanga sa linda belom ni classroom. Vayan rin ng kasibul sin vayan. Ate kibuta pa ko na lingana. 2, 2, 3 sarkay kelirangoni. Kau minangoni ko tarung ko to na tabilang takani. Kasar ko yo binakatak nga mo mate. Oyo mo mate nga niku. Baleta. Atakalila ikaw na muso leno wa nung lunchbox. Kay daba. O ang uli daba na noa. Iyo adaba sarli tabakin na lingam. Ito na kami biya o kay wakila ki o sa kinto mo kiko nga mo sa kay sudumay. Iko binakatak nga mo mate levian yo saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni bosa enda utobe ingone ni berin leivuli. Ya saranga na bosa ni bitataw na kiwa. Na yoti ni bosa etobe ingone ni bimbi katu manibale ni ngole koribuli. Ya saranga na bosa na kotiko ibuli. Na singa to udoko ya. Dono ngonele we ko yani bosa tati nga sibuli bosa tati kirangoni. Dono na tabi lang biko. Ka kombi be me bali ko na kanga tukun me biya. Ulukau ko tami naman dua ada buti me wa o kuko na ko ro simpulu may namba ki bitsawo te kilrak tanga buangay. Ngone na market ta ngano no bu bali ni duri mata ni kurivuli. Pete to na kenda kambi. Ya. Sora baka samanren re basi ketiko ndabe to na kituki na singale buenda indai kira to tambada ni visa ena be kaer to ursando no magatiko ena ngauna go ena buku ni be pangangai kena maroro ni lawa. Sandu na kaloko. Rei tukutuku ena ronda bonua mai viti. Boga raitaka mai na tabadaga ni buli ne endua na wili lebu ne ngone era salo malenga takatiko da buli na ngaunango baleta na wili ninga seni buli era sambi wanuatiko mera ngoleni ki wanuatani boga raitaka na tikinango na minister ni buli aseri ranronro ni 508 na ngone ena primary dai baka tangin dengan deda sa lalatiko ena ngaunango. Ka rasa laki kaumai na ngone rasambo baka dabara na nonra puli ena secondary dai wasa wasetaki. Merasa laki beibuke ani ena dagadakango merabisu somitaki. Na ministry ni buli ena ngaunango sangati ko me wakatawana 508 na itutu sa lala na non itutu ng kasinibuli ka rasa kaumaikin na ngone rasambo rawata na non rabuli na secondary ne wasawasedaki meramay bibo katabuliti kana ministry ni sangaiti ko na takatakan ko me erawan ni bukeira na ngone buli ia me baka toroda kita kira talenga nangol nanga sinibuli ber mai be baka tabuli de baka bimbi na lesoni
na physics, kei na sotale, na i tutu e lala tiko e na ngaunango me mai wakatawani. Kaya na minister e aseri ranonro, ni sa kilatiko na lenga sa tarairatiko ng kasinibuli. Kei na non rabagandeita ki mer teitiko mandanga. Mer garabana non reita biendina nga. Ni bunga rasabi ang ole tiko kibanuatani. Baleta na dhani ken reisau. Kana ministry ni sa dakatiko e nangaunango en non rabagai ki ng kasinibuli e rasangole. Kabangan deita ki na se kena bo era sitiko e nangaunango me rawan ni ito so itiko kina na dagan bimbi ni buli bagan bimbi ne katulu ni wasu ni buli en da sabangan namata tiko kina ngo. E bagarita kana Prime Minister Siti Veni Rambuka ni senga ni sau ni taro na itotongi kuna. E na senga ni Kauti na lenga ni wainganga ni bei baga mateni taki e viti. E bosa tiko ngo Rambuka e na buku ni baga tutu kalabeta dake mai o Linda Tambuya ki na palimendi me sa kaule sumanda mai ni totongi kuna me baletira era baga dalai e na wainganga ni bei baga mateni taki. Kaya o Rambuka e senga ni wali ni lenga na kuna. E kaya talenga ni e asenga ni sebe ibo sakita ki manda mai boga bina kaya nang boseado na boga tutungo sa labeta dake mai ki na palimendi o Linda Tambuya. Kaya Rambuka e rau naga ibo sakitiko ki Tambuya e na boku ni tiki nango. Ni sa totolea ni ki na palimendi na no na boga tutu ka semberamanda ni be ibo sakita ki ani e nang boseado. E kaya talenga na Prime Minister ni wara ki tiko e nangaunango na itukutuku e soa bata ke ira e rakunru me baleta na itukutuku ne Linda Tambuya ka wagarita ni wara katalitiko nga na itukutuku na buni bola lebu ni lotu e sele e viti ke rotuma ni mbera ni ngai waka samataki e dua na wagatutu me sotabikina na watutu saya do timaingo na palimendi. E na itukutuku na via sai burubura e wagaritaka na matei walu ni Ukraine ni vanataka e vida na nga saubuka e mali olala e na vida na singa saoti ka panataka e ni Rusia e na ikuritiko nga di bila dabi kaya tu tikongo na ken Romali o ken ibalu ma Ukraine ke Rusia. Ya e bagarita ka man na minista ni betango makimay Rusia ni ratu atako soba ndo nan raw 5 kawalu nga saubuka bagongo ni Ukraine kasanga nindo e maboa sanga talanga nindo e bagalenga ikina. Ya kana president di ma Ukraine o Volodymyr Zelensky ni sa rauta baga binaka me panatakayani na nga saubuka me isau ni kambakoro e dakaba na matanitu Amerike o Rusia ka kadibakina na non rabei toko ni na bei matanitu e na rani burabura goe o kaktiko kina e so na nga saubuka e rani buka baga ya wasar angaliki kadambote na bonua e taukina kaya taletiko nga na minista ni Vitango makini Rusia o Rustem Umerov ni sa binakatatiko me tukuna ki merke me taroba se bagalaitaka na no na beibuke ki Ukraine me baleta na solierangi ka bagay nga tagitiko e nangaunango. Ya sa bagarita ki may Ukraine isa nga wala nga nila ko tiko may merke kene bei matanitu e na rani burabura na bei toko ni o koya sa tika bumbulia taletiko nga na no nga saubuka. Kinang gito wagarita kamay na dawi wagatabuli din no da timi ni Vanua na Fiji Water Flying Fijians ni rato sa tosedake kaukawan ni non rato wagabagaraw
baleta nang gito mai teu whaiwa park mai no kualofa e na maweongo. Kaya burn ni sabakarita Kauti anonda toi tupa ka posa tiko mai nandi na tiko liu ni Swire Shipping Fijian Rua ni rato salapeta daki na ipakatangin ni pakaparauke na pakaukaweango me sotavikina na kaukaua ni time ni tonga na ikalitahi. E wakareita katalenga ni vida na dorobo rato mabawatiko e nangaunango ia sangkaravitiko na tikinaya rato satu bakarau me rato labeta dake na ipakatangin ni non rato ngito baleta ni rato na lai sota kei tonga mai tonga e na tolu na kaloko e na kavi ni bakarau mbukango e na teo Fiver Park e rau na sota tali tiko nga na timi ni Chapani ke na timi ni Merke e na tini na kaloko e na mbongi ni singa bakaruai e bakarita ki mai na duana i tukutuku e na buku ningito ka rasota kitina na venga dha ka baka e dori tikongo mai barani sena Paralympics runa undolu rasanga bulu ka ba ni rau sa bakarau tiko na nonda mata ki na sota ngo e rua na ngito e na baula ki i bakaita bikina o yan viritaki kambi na shot put wata ke na taekwondo rona matataki kenda tioki na ruana marama o naimbili watu ni solo ke Selena Siau rona matataki kenda yani na sota go na chibi toka na dio na tini kalima na miniti na mbongi ni singa lutu lebu wakarita ki ni ambonganga toka na ndua nangito o Irene Ma na matai ni nona wabo kiningito na taekwondo ia ka nruka na rua tele nangito. Eliutiko China na ngaunango na iwili ni metali tolu sanga wulu ka tolu na koula, rua sanga wulu ka bitu na siliva, ka tini kandua na barasa, o Peritania, rua sanga wulu ka tolu na koula, tini ka rua na siliva, ka walu na barasa, ke Merke, ay ka tolu tiko yani, na walu na koula tini kandua na siliva kei na walu na barasa. Dai tukutuku ni nraki na kenango ya tau rimainandi na singalebu endaindai en dei kotonga na ipakaroni tangi kaukaua membaleta na iduru ni wanga e so mai na yatu ya sawa lau lo mai viti o kandabu kei na vea anu wole kata wiliki no tabeuni kena vea anu di kombia wata ke ingele lebu na tokalau ke maduata na deba ke imbua na barabi ke rakiraki basika toka kinogo en dona ibakata kila nin raki mamaba na deba irani non tabanua ka baga bunatiko na bula ni dangi tokalau ke na tokalau deba na non tabanua na ngaunago me daba na bongi lebu endai na non tabanua en kaukau tiko na dangi mai na yatu ya sawa na atu lau ke na atu lo mai viti o kandabu ke na vea anu wole kata o tabeuni ke di kombia ke ingele lebu na toka lau ke maduata na deba ke mbua na barabi ke rakiraki ke na asana o ra en pasika tiko na mbula ni tangi toka lau ya raki mamada koto na non da banua andina nga ni na tatamba na bati ni dangingo na sona nga una kabora na wasa ngori ke moni na turanga ke na marama na itukutuku ni non da banua na itukutuku mai na sai burubura na itukutuku ningito ke na raki Na nonda Vata ke City Veni Raturala. This is how we handle the patient. Satu
Tiku kedi kena na kakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na budi nan dalo se tabioka na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na kari toa sa wadha badina na keni kana kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono go life insurance policy? Nakakil ni tutame katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali nimpiara, sengat sarangan nimpiara paling lain. In time sarang amai. So kan terliwar kata tunda wala. Ko tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Na nonda bata ke siti veni raturla. Mundre mai rangi toka mata binaka dito tau may naudagai undi amata na sagai dua dile antia kararawan isaray na baru due sembau bolirawan.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Songo ni wana nomini ang bakin raw kay Ratu Kandabu Level School e katini katolu ni singa ni Bulango September. May na 5 kina tini kanduana kaloko e kabi e nangarabiti ko may na Holiday Inn Express and Suites di wandua bitu 5 West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, diwa 5 bitu 58. Una numa me wagarita karao talenga e biti e na tikabu e na singamoni timaingo e na tayambe me na flea market me ado yani kina Albert Park e na bulangin doka ikina na Prime Minister City Veni Rombuka. Ya kemuni na bulio tira tukanda bulebu kemuni na weka ni korni buli ke kemuni na ndawe tokoni. Na katalau masu-masu ni ANCF en bagaidori ni kawalu ni singa ni bula katumai Oktoba ka na bagaidori en 225 Pacific Avenue Santa Rosa, California diwa 5 va saiva va mai na ono kina walu na kaloko e na mataka anu itagenda gai be tukutuku ni takayani na irongo mai na vale ni songo be ke moni na baga zombose se songo ni sole ba ki se mbose baga lotu se mbose baga bonua ni gai tuku na mai na kene tukutuku me mai baga le di talengayani and radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda Vata mai. Ni wasoti au tuombu wararama meu sereta toa mandaya saila ya ombu saila itu enonda bitirarama Ni wasoti eito inawe atani eito na sena ni serela elisa Eri bunga we na ulu
Vata. Kala ki te ana ulu matua e na tomba saka sakina. Mai mbua, ksabo tutu on de lai se tura. Ni bula vana ka singa isama tiko mai. Ena singa lebu enda inda ngau na tiko ni baka singa lebu. Mai vitingo. Sabi abia ngau na ni baka e kabitale ngai ke Santa Rosa. Sivi toko no ono ena rua sanga bulu ka babe mama na miniti. Bula vana ka dona ba umbula. Mai Fort Bragg, California. Bula vana ka dona lesi ba umbula. Fort Bragg, California. Elenoa na uku ngona nona iwola ni andra turanga kai totoka na sokota na nomu ni anu na etu ya sawa mbalang balabu totoka na ai tukutuku ke mami rongo da tiko mai pinaka lebu elenoa na uku pinaka va tina itukana Bula tunga mai na marama matagali ni bula pinaka marama matagali Bucks Kuruale pinaka lebu Nakabole Matagali, Nakabole William Biu, Nakabole na nomu ni tukutuku. Nakabole talaga na tukutuku ni tamai ase ratu. Ebora itaka tukumako utuku na tikwe ni nabe kaya yado en dua na songo ni andi senito en dua ngana ngauna sawo tingo. Baleta na lenga kaya yado kina. Samba di yado tikongo kaya tuku ni maina keni tukutuku. Ni dua na lenga samba di banganga itikongo. Saba ngangati ko na minister ni be boga waletaki ko e kangarava na dagakango ni be boga marutaki na di senito ya kama yo tama ya seratu matagali ngaunongo se sengati ko na ramulili ena di senito tiko nga ndo na bola ndo na stol kanga ni be boga marutaki tukina na bole na tukutuku tama ya seratu na bole na moni kawita kana tukutuku na nonda banua kaya na be sa iwura ka pagarita kitiko ya kinikina na kawai membaleta na be kai so eron indala ibala sai ka paga maruta kikina en songo ni andi senito e paga danga utikongo en korturanga esuwa William Biu ina ka bole busare na no mito kuku usare dan indo ni kakana ina ka bole no itaka ni kalungata na singa ni kuwa kena itabi andanga rabakina asibitongo nandua mai viti ena rua sanga bulu kapitu na miniti
karau-rawa na taka-taka waka-kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren-dren na te tūbe to seaki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kenalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongo na bima maniona na kabini buko lulu bay Kemando e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na nalewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na itibgina me baka na karikoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena kozlo surua Otat ni, kailangan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, na diyo mali Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawas yung lebo siya wang kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Tapakarorong talemanda ve Reverend Lal Mohammed baleta na taliboni. Na tapa mandaya. Ipakarita kat kumokwe. Ni Ronnie Sauma. Tapakarorong manda bua. Kilanda na ka ore de chungo na bawele. Go. Sa bawele takikendo setani na damungo. Ay do sa ngaluchi. Adamungo. Taliboni may be. Talibon, di nga ni talibon, kondon di ba nga ni setan sa solibikan. Asenga na kango sa asenga ng bula. Yali nga na talibon, wow, sa yali ng bula. Yakap ka yali o chisu. Sindo na ka. May kuha ko niya yali nito talibon. May nada ba? Elebo na ka, chugulong talibon. Lago chugo na phone, lago chugo na Facebook, lago chugo lebo na ka. Ngay rango chugo nga nalinga mo, zawiri chugo nga bango, zawiri. Lebu ni zawiri na linga muwango na numa wiko talanga na zawiri chiku. Ya zawiri. Kapag wala ikan tasar na talibon, sa kunit ko na lenga, na buko ni tikina. Pero nakabuko lebu, Reverend Lal Mohammed. Da sana kwa kuriti ko na nonda be mga marutaki na sikalibu inday meta na ruwa na kaloko na ngauna may biti. Na ngauna skia Santa Rosa boy rosang bulkavitu na miniti me vitu na kaloko.
me volia mbeka em dono ngu life insurance policy? Laka kira ni tutana katin kabitu ni makostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila mother ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat saranga ni impera palilai. In time saranga mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kubertongo. Au sala ro bengo pamilaka. Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, simpang bakau. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Roge na bima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemando e biti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanda tu Vata na Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sang bulu na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Ia wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane toke and ove say pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai.
Ulutanga di tukutuku e na nonda vanua. E wakareitaka City Veni Rambuka na Prime Minister. Ni senga ni wali ni lenga ni wainganga na kuna. E bosa tikongo na Prime Minister na nona wakareitaka ni tukutuku e wakareitaka na Minister ni Marama ke na Bula Raramba o Linda Tambuya. E senga ni wali na lenga. E bosa tiko e palimendi ka bosa talinga virando bola tukutuku Rambuka. Ka e raumbeka ni na bakalai taka. E senga ni rawa ni tarova. Se walia na lenga ni wainganga ni bebo mateni taki. Na itotongi kuna. E dauraka tikongo o Linda Tambuya. E na ngauna ka bakatarungi kina. Sera tua samba uwebo sakitaka. Na bakatutungo ni mbera ni kaudake ina palimendi ya kaya ni senga. Koea ya wakarita ka serangan na loman ka alaki la beta dake ni na palimendi. Mena noma ni na walikina na wainganga ni bebo mateni taki kena wakayanga na nonda banua. E kaya ni raunaga eleki bebo saki ke Linda Tambuya e nandua na ngauna e muringo. E kaya talenga ni iwarakatiko na kundru kede e ado tiko ea ni membaleti Tambuya ke na nona wakatutu membaleta ni totongi kuna. Awarakatale tikunga na itukutuku ke na wakatutu mai wana buni bola lebu ni lotu e sale e viti kei rotuma. Ni mbera ninga i wakayado kakina. E kaya o Rambuka ni senga soti ni i matata wakapina kai sona tikina i wakareitaka ngo Tambuya. Ka nanuma ni nanga i matata da kesara ke waka. E rato vivo sakitaka e nambo se adu. E na vesa i vurabura. E wakareitaki tiko maikina ni sa adu tiko ngana vei waluti mai na Ukraine. Ka wakareitaka tiko kina. Na matai walu ni Ukraine ni asapana Kauti. E vida na nona ngasau. Puka e madawa. E na vida na singa saoti. Na numi metake te takikina. Na beibonua ni mbuliaya. Ke na beibonua ni takadaka. Na bolau ni takadaka ni Rusia. Ia wakareitaka mai.
na minista ni vitangomaki ni Rusia ni ratua tako soba nduana rau 58 na ngasaubuka ni Ukraine ni berninga itau mai ki burabura. E bagarita kita lenga mai ni rau samba di vele rabi tokongo na matani tua China wata kena tu Philippines membaleta na ave kaiso e adu tiko kina e na vei letita kinga ni ala ni wasa ni bonua i rua sa e adu tiko nga na ave bosaki e adu tale tiko nga na vei leti e na tikinango e na matani tu China wata kena matani tu ni atu Filipini e na sota na ngito ni vevenga dha ka voga dori tiko ngoma i warani se e rau matataki kanda tiko kina e rua na marama. Na timi ni viti e na Paralympics rono undolu krosanga bulu kapama i warani se e matataki kina na bonua o viti e na rua na ngito e na viritaki kambi ke na taekwondo. E rau ngito tiko ngo e na singalutu levu na madongo na mbili watu ni solo wata ke Selina Seau me e rawa ni i wakataparikina e na singalutu levungo na madala ni sota e na ngito e rua rau wakaitabikina. Liu tiko China e na ngaunangona i wili ni metali tolu sangabulu katolu na koila rua sang iwa sota tolu sangabulu katolu na koula rua sangabulu kavitu na siliba ka tinikandua na varasa o Peritania e karua tiko yani na rua sangabulu katolu na koula tinikarua na siliba wata ke na walu na varasa e katolu Amerike e walu na koula tinikandua na siliba ka walu na varasa. Na i tukutuku ni raki e wakarita ki tiko e niki nango na i wakaro ni dhangi kaukaua e na vei atu anu mai viti. Na i wakaro ni dhangi kaukaua e soli tiko e ningo e na e sana o e sawa, e sana o launa, e sana o lo mai viti, o kandabu, wata ke na vei anu wole kata, tabe uni ke na vei anu wole kata, o dikombia ke ingele levu, na tokalau ke maduata, na deba ke imbua, na barabi ke rakiraki na sanora. Apakarita ki maiki na nindua na ua ninraki mamada, e koto e na deba e rani non da banua. Ia na ngaunango, e pakabuna tiko na dangi tokalau ke na tokalau deba Bula sara katatamba e na sona ngauna, e na nabe anu mai viti. Me deba na bongi levu en daindai e na non da banua. E na kau asarati ko nang batini dangingo me na atu yasawa, na atu lau, na atu lo mai viti kandabu, mai nangele lebu wata kei maduata, na deba kei mbua, kei na barabi mai rakiraki. Kana numi, ni na laki ato asarati ko na basanga bulu ka 5 kilomita, ndua na aua, na kau ani dangi, wakang bibi na kena e duru tiko yani, e watu ira, kei watu idake. E na nraki mamada koto na nonda banua e na ngaunango singa toka na bua suwa ke na usori korowau se rua na mosi na ita siri o tailevu e na bua liku ke na dolo na sana o ra na deba ke mbua toka lau ke maduata ta kaunrobe tabe uni lau lo mai viti ke kandabu e nraki mamada e mbatan mbongi. Paiak se amalele ko nga ngatsporat ko a ne atmotero tuam. Gori ke menina turanga ke na marama na itukutuku e na nonda vanua, e itukutuku e na vea saiwara na itukutuku ningito ke na nraki. Na nonda vata, ke siti veni raturla. Tabaro rongamanda, ke vei una i si matiwai na tabadagada ka niavisa, membaleta na taliboni. E kalau ngata na ngone, e solibua e 5 wala na miniti mai vei nau ke ngei. Kalau ngata na ngone a. Kenda tonga kilai kwa nganda to dhunru. Ko embogi bango to kila na time me mo de kina se warai. Ndon raw na pasyente na mbula ni ngone me na mbaki 5 kina tina ka walu sanga bula pasyente no na kilay ko yung gas ni buli. Chini ka walu la pasyente no na kilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno ke denga iba. E rua nga na pasyente na non daru kilay ko na itumtum. Ke o ve kila na mbula ni ngone ngai ko ribuli. Girmo ko yung gas ni buli ngai.
Kenda tonga ngir mo ga sibul tu mayo ke tu me be otu sela imbutak ora yo tu sela tirro imbutak. Ia Vata uena be kanda tatauna ka be rana luvenda. Ni sabu garau te ko utali tu kana bulia na madao ka tu mai ni marau taka. Na no muni sereki kena no muni ngalala na baka tangi gorongone ke muni na ngasa ni buli. E sabu tongo e walu na meni time rua na kaloko e na radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai. Nongo vanua unandao dhimbitaka Wainimboka tai levu na ya sana Na ilenga na tiki na makawa Au na dhimbi ya unandao moletaka Nambule ni manuke na imbita Na ilenga wa ilevu au ndiva Dono diki watu na wainimboka riva Limbo ai buki samuna be nani meke nai kuri nasuka una ke mami da buti nandua oyo anamuri besureti kidna be asana ale mai o mai sarava ama afulish ke ongai suka ale nandua mo arana no mu Amania. A kesa kuru matalamba bulare. Do sare volute utile mengor na zakazaka ena koro numbu house emba. Pono ini vinaka tuku eni do toka endala na zangi vinaka. Taboga vinaka boga lebu ndo sama tiku mani sigi lebu ni kuwa mula vinaka kesa kuru matalamba. Elisabedi Vari rai vea unioni sema tiku mai serne. Ni mula vinaka. Bola tunga moko e rerevina kana munisote. Sama ni tiko sarang serene. Satu sarang gue Santa Rosa. Samdo rabo nue bewaki. Yang dabe sema titiku nga ina radio Bula Duavata San Francisco. Yang bula vinaka. Kaya bola kati salu bayani. Leone maui ni bula na laudala mainga mea mai tabe uni. Ni bula vinaka. Bula vinaka na italatala Samisoni na Nobu. Mai sorokomba wata ke na randini tala ni bula vinaka
Basilio vanua dani bula venaka kemoni. Vinaka tiko ve kemoni na singa indai ni kalunga tatiko. Ni kalunga tatiko ni bula venaka. Matabu vale na vanua da Devunga Road mai Kalambu. Bula venaka no bula venaka. Bula venaka princess. Ke baka e wararongo tiko mai nui takini anga tiko da siri kini buli. Bula venaka. Tamali tai voni masi. Vata ke Yandi ke Tiloko. Sani kila Tiloko se Titoko ndo verau. Nimbula vinaka torika tinai. Nimbula vinaka mena ya tukuka. Vinaka wale vuna moni sema tiko mai. Ya kavi tiko ngo ni moniti mena ya tukuka. Kaina kini batambata sarat tiko mbula tiko nadangi. E wakatale tiko ngaki na maiviti. To seba soko vangone. Ke seni melia finau. Vata ke Neumi Ratulevu dola vina rigi obi na bolevu Neumi Ratulevu dola vina senior obi na bolevu vota itungo na 5 miniti me va maina tukuka na bolevu torika tinai wanu ine vina tukani ve kemoni ke Joseph soko ngone bula vina matagali Sekola Road oi o Joseph soko vangone e tiko mai na Sekola Road Laudala Beach Estate seni klana na badi vale ia bina ka lebu de sabo no ni bina ka tiko na singa ni ko kena itabi sabo menta bada barani kina be kemoni na sasuka tiko mana daga ka Santa Rosa bina ka lebu na sema tiko mai ni bula bina ka ni kalungata ni samode Kala ni singa, kena benu kubu
mambiuta aundiva me una le suva me tale vico tale vacandua. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vata Vai.